Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Sos Maria ko si Nanyan ti Kastoy. Anya man ang data daydaya mo dumab. Na iti may sama na pos dito'y may papanitipan na katay ni ex-president Noynoy. Nagadong espekulasyon manin. Anya man daytan. Nanya lalitan ti mabasbasam. Kasanaw, di pala na itabtabon. Aramated dan nga isyo para iti eleksyon inton 2022. Manay. Ada pa yun nangibaga at umaray ni Chris Aquino a presidente. Anya. Dakkel ti tiyan sana kano amang nga ba? Susapo. Ang mo daytan. Ngamin, daytoy ti kunatoy may sa nagpus ditoy. Idi kanunatay ni nagsenador Ninoy, nagkandidato ni Cory Aquino nga asawa na kas presidente kat nangabak. When time pabasol da ni ex-president Marcos, tipan nakapaltong na iji airport. Wen, kalpasan anatay ni ex-president Cory, suwag mamano abulan sakbay ti national election, nagkandidato ni Noynoy kat nangabak. Oh, kat itatanatay ni Noynoy, ag kandidato mit ni Chris Aquino a presidente. Kat mga bakto manayin ka sa. Aquino magic ka no? Adula amin. No siyak. Oh, saan mo katama pasamak daytan tajak tumot ibutos? Husto ka, ta nariingan nagiti Pilipino ka no? Unay lakit din ayang agpaisaw. May sumot ti kunada. No siyak. Awan dayta. Ay, kanwarsiyak mo ta. Ada pa jay post ti kasinsin ni Noynoy. Pabasulon na kidin ti gobyerno ti panakatay ti kasinsin na. Nahanya kumamot ti basol ti gobyerno. Kapo kano kadagiti pamabasol na kinkwana kadagiti adu nga isyu. Kat, anya nga ron kat pod nun sama. Ay, katanya nga Napasamak ron. na kita trahedya iti isot presidente. Kas kuma iti hosting-staking iti bo sa nagluganan dagiti Taiwanese National. Awan na aramidan ti gobyerno ide kat walon sa edi tinatay sa Wine. kinundi dati Taiwan Community ti administrasyon ni Noynoy. Iso pa ya. May kadwa. Ti Yolanda Funds. Ayan ti trilyon a donasyon ti sabasabali kano apagilyan. Dagiti relief anabulok lang adi na idanon ka dagiti mabisbisin na biktima. Amok pa yun dagita. Ti pay sa 44 issue. Akasim data. Ay, saan lang adagita adadon sapay. Iso aday jay nagado ti nagkuminto iti ex-senator akasinsin ni Noynoy. At apay nang ibaga pulo sa di na kano binisita ti kasinsin na idi masakit. Sa itakas na ti bagbagana. Aya po aya. Nagadukit din nga style abulok. Makapahaiblada talaga. Nabasa yung matgayam na gijay. Wen, kitsang ko amalapdan tagluksaw, kadagiti sinang kwansit nga aramid. Ugali dandanin ti 2022 national elections. Anya kumatibasol ti Duterte administration iti data. Awan lat may bagana mo tanasaya at nadya nga ex-senator. At dapay nagkuna, aramatin damanan tinatay a pagkampanya. Hanggang mawanan, sir man. Sa aran na kagatan na iti umili na itang stroke. Sa bagay, makita damay. Kinadapay makapasuraw na nabasak manin na post. Ano na dyan? Taimbaga ti senador, anakarkaro kano ti korupsyon ita.
Ngamit administrasyon day di Pinoy. Basta talaga. Agaramid da iti isyo, tapno aglatak tinaganda iti tao. Ngam palsumot nga ron di bagbagada. Ay salbag ni ayat. Talaga kasta ti taray ti politika dito Pinas. Ay, Mabalin tayo. ala. Awan ka di pa iti officer of the day. Imawag ka no ni sekretary. Maladaw, tanda ka no bisita na. Sumangkatromot da kita. Madanon to lang ti barangay eleksyon ta makita da. Siya ka mismo ti mangkidaw ka dagiti kabarangayan adi da butos da kita. Dapanan ni katuganga ka. Bigat manen nga lukluksaw. Yan aya. Agsorta kini ti istorya. Tapno na serbi lang awan ar-aramidag ti opisina ti barangay. Anyaman nga tanti suratag. Kaslakaw ti panunot ko. Ay, salot, umagibas manan nitong lab. Salbag niya yan, akas ko lang ni katugangak. Nagasat mat nga ron ti bali ampon na di noy-noy ani Joshua. No istagtawid ka nagiti napanawan ti ex-president. Aywan tawan mo't asawa na. Kuna mata dari mumuar nga asawa na kano. Anya? Isa na kigto dagiti kakabsat na. Sanda kano pulusan mo na ita. Ngam girlfriend. Adun sa mo tinagbalin a girlfriend na. Oo na. So mati ko nada. At dun sa sangapulo ang nagbalin na GF na ngam awan nagbayag. Daytan Ngam no na ipatawid nan iti kaanakan na, kan kaslampon na, awanan mabalin ti asino man nang runa no last will and testament daytan tinatay. Gusto ka. Adun to na proseso na pudno na ita rimora damag nga ada asawa na. Ngam malagip ko dom. Anya dita? At damanan na sa udatatang idinaminsan. Nga niya. Matay dan sa kano adi da maadaan iti apo ko. Anya. Sorry kasta unay manan apa ng babalaw na kanyak. Ano apay kit dia sikat tinakiasawaak. Ha? Kasanumat ngamin, saan tamot to na maadaan iti anak. Awan mabalinta ano saan pa alimtan. Iswapang panunutak mat. Kasanon inton lumakay kan bumakit kat awan anak ta. Anya nga tanong mga punta. Mabalin mat, sabali la ang temis mo nga anak ta Narigat mat no mga punta ito beng asaan ta nga amo no asino dagiti naganak ken kuana. Adan kada tamang patanor ken kuana. Wan mat kit di. Kasla sa anak kasagana amang padakkel iti saan ko apud-pud no nga anak. Mabati ka pala diti opisina kagawad Portugal. Kuwain chairman. Ang dawag ni Hepe kat napatigunay kat urgent di pagsaritaan may. Uy, sana bali. Sumangpat yung officer of the day. So nga agawin dakmat lang tayo jayak baling agsurat. Una. Agpapairas nga ni Sir Philip iti script da. Sikat makam mo. Sige, panawang ka pa nga ro dito. Kuwain chairman. Ay,
Napanan ti katuganga. Anya tangag paiso ay tinasayan nga aramidan mi kan Rosa. Saan kami matlangan na maddaan iti anak? Kagawa Duming, at amang sapsapol ko to kayo. Kasi na, pastre ka ma. Mabayin da ka no. Iso nga, ulayin da kayo dito ruwar. Ah, Aginan sa amat na kajay. anya. Rosin da ka no, tinaganda kagawad. Ah, sige. Dito ka pengaro dagoy ha. Takitak man ti bagbaga mamang sapsapol kanya. Ada kami Rosa. Adda ka duam? Asino dom? Kaanakak. Inyag ni mamang na. Kaanakam? Akin anak. Saan ko nga mo no, namit mo ni Rosenda. Tagapangasinan mo't laeng. Ah? Kaslajak malagit. Wah, nagamamu kayo idinti ko naknyam namin san laeng. Siguro. Agabrod nga main, kat awan pangibat yan na ta, agpada nga awan mo't natatang kananang na. Iso aya. Ah, Hailey anak, nyan Tim Rosa. Asawak. Hello, auntie. Hello. Mano titawan mon, Heidi? 14, auntie. Agad adal ka pa'y? Sana, auntie. Nagsardengak. Bali, second year high school lakta. Isa ko nak, tangay dapat high school ito'y nagbugsutan. Ore dito'y nan nga ituloy, iti panagadal na. Mabanmat. And at least, adan kadkadom diti balay, Rosa. Wen numabalin la kumakat ampunan tandong. Mabalin mo't nga ta. Ngam saan ko lang amo, no, manlugot ni Rosenda nga inana. Ay, malagip ko gayam. Ayan nga iti tatang na. Ay, dahi tati parikaw. Ngamin, intarayan ka na ti lalaki. Aniya? Anak ti kasinsin ni Duming at Kapangasinan ko na, Rosa. Wen ka no nanang, nagpinta sa balasitang. Kat mamati akakabagyan ni Dumeng, ta medyo agkakaingas da. Iso aya. Himbagak nga ron nga ampunan milaangan. Nang runa kat saan ka nung entong palti nakasikog iti kasinsin na, iso amakuna abastarda ni Heidi. Heidi, tinaganda. Wen nanang, no sumrak iti pagadalan, bali second year high school nan, wano, grade 9 sama. Ala, umay kamintuman ken tatang mo. No ampunan nyo, di bali, addan na po kume. Ah? Kutwo na, san aya? Adida kamot maipaayanan iti apukaw. Kasi ti kanayon nga bagbaga ni tatang yaw. Awanan nam nama me, makita may pa iti apu kume kada kayo. Kastamot ti ko na ni Rosa. No kumamabalin, taampunan dalangan, no, mayat jay ina ti ubeng, wino kasinsin ni Duming. Jaklaan mo tabalasitang mo't nga rudan. Kan agabrod ka nun sa jay inana. Apayawan sa bali, pangibat yan na iti anak na, tanipay Duming. Sigun nga rod iti panagin inistoryami itay ken Rosa. Awan ka nun ti sabali akabagyan na. Kan isuan ni Duming tinanggiganda, taam mo na nga awan pa'y anak da ken Rosa. Kasjay. Sa bagay, no, agabrod ti nana, andan to ipawit na para iti anak na. Katuon Sige, nalagit sapay la kumaa, ta saan to aparikot na Duming ken Rosa dayjay. Ayan ni Heidi ako nam, Rosa.
Kitaan mi man no po no akaing ingas ni Domeng. Ay, aday jelikod, tatang. Nanang, aglablaba. Anya? Nagagat nanang. San anas kan nga ibagam no niya ti aramidan na. Ngamkit de, damagan na no niya ti mabalin na nga aramidan. Kasta, Mm-mm. ay mayat Sa nakuntudo, impact all ako nada. Itay nakainaw, nagdalos ije si Arkan Banyo. Sa idikwan, nagsagad di arubayan. Nagagat nga road no kasta. Ngam amangan no itala ang matdeta, Rosa. Into nagbaybayag, nasadot matgayam. Bareng ano saan nanang? Ayabam man takasarita mi, kayat mi amakita. Anyat nagan mo nineng. Heidi, lolo. Anyat apelyedom. Portugal, lolo. Kap apelyedom ni Domeng? Owen, lolo. Impasurot ni nanang ko iti apelyedo na. Tarayan ka nun ni tatang ko. Kasta ka day. Portugal ba't ni nanang mo? Awan ta kasinsin ka nung aron ni nanang mo ni Domeng. Owen, lolo. Apayawanan lulo ken lula mi jay. Nga iso ko matipangibat ka ni nanang mo king ka. Agpadaan na tayo ti lolo kan lolak, lolo. Okay. Alak tagsingsingput kawain. Owen, lolo. No kumata mabalin lang ket ampunan dakan. Ampunan dakan dangkel mo Domeng tapno adan anak da ken antim Rosa. Tani, nasuro kay nasa nga 10 at tawindang agasawa. Ngem aging gaita, awan pay anak da. Kumusta ni Heidi, Domeng? Nasaya at mait, nasingpait kang nagagay. Italag ko kang ka ni Heidi. Saan mo ko maabaybayan, Makiasawa akon iti foreigner akaayan ayat ko. Anya? Apaman amal pasti kasarmi. Agsublin iti Australia, ket asikasuan na ti papeles ko asumurot ken kuana. Kasta ka day. No, anyan to ti mapagtulagan mi ken ni Richmond. Amangan no, alaan mi matlag iti din namin ni Heidi. Anya? Ngam no, maikarim adi mo baybayan. Ket kayat na ti agtala na id kada kayo, ken saan ang makadadaal iti panagdanayo iti asawam. Agyan kada kayo ni Heidi, no pay saan ko kumaakayat. Nga sige, ada papanan mi ken Richmond, ket baliwag to ti umawag. Kastapay, bye! Asino dya kinasaritam, Dom? Ni Rosenda, kinumusta na ni Heidi. Imbagak nga awan parikot, tanas singpait. Wen, awan makunak iti ubing. Ngam anda na ibaga na kanyak. Hmm? Makiasawa ka no, iti Australian akayan ayat na. Anya? Italagnan kadata ni Heidi. Saan namat nga mo, no, kayat to tagbaling nga asawa na nga alaan da iti denada ni Heidi. Kasta? Ang nabilang takayat ni Heidi, ken kayat ta, oray agnanayonan nga gyan karata. Anya? Anya daytoy, Dom? Kanya, Daytoy nakalata a birth certificate ni Heidi iti PSA. Kinaman. ni, saan ko pa kinita? Sige, Dom, mapantan. Ija ito balay ti pagsaritaan ta. Ha? Saan ko agayat nga agapot dito? Apaya, anya tinakakabil dita. Katno si ka tinagakabil nga ama ni Heidi. Anya,
Kahit nasawan, putot mo ni Heidi. Kat nasikugam tinana. Saan kit di kasinsin mo? No di kat kasinsin narak mo. Agpudno ka man, Doming. Putot mo ka din ni Hayday. Uwan tata, nasigugak ni Rosenda sa kaya nag-asawa kami kan Rosa. Anya, Nga awan basol ka, tayo sa tiim madayo kanyak. At saanan ang nagpakpakita, sipo din Kasta. ay, Uwan, Lolo Gusting. Imbaga ni nanang ko, ani Papa Doming ti Papak. Apay nga italang himpagam duming. Saan ko matanam naman, nga ipakita na ti anak may. Tanasuro ka na sa nga pulo at awan, kita palabas. Isong Ah. gayam nga inyag na. Kan inted na kan taputot mo matgayam. Apa yan ti Rosa? Saan dak ka diha kayat ngagbalin nga nakyo? Awan basol ni Heidi, Rosa. Ampunan ta kuman. Ampunan. Kasano nga ampunan pa kat putot mo lang arudan. Saan ko alam naman nga kita kami pa kan Rosenda kan ti anak may. Saan ko alam naman nga. Kagawa Doming! Kagawa Doming! Ano tagoy? Sus, nairidip ko gayam. Wan kalod kagawad. Wan kayam. Ada mang sapsapol kada kayo. Ada kadwa na balasitang ti babae. Nya, da Rosenda? Lucinda? Ko. Awan. Sige, pastra kami ha. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kun ko na. Tigre, padre. Nay, Doming, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin, doming, doming, mabalin amin, doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At iti istoryangen Campinol 1. Public Apology. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Mapan kayo di po ni Raria ita, baka Dumawasak to no madamdama. Labaak pa'y dagiti namurngan ta. Sige, gawid ak no aldaw amang aldaw. At dala hiringin mo hinto na last days. Asino man ang dagiti akin kasaw. Nagiti taga Proctis Anya man ang akaso da ita. May panggabi di alida Ne, apay man ang At dati pare ko ta iklim ka no ni Mr. Abordo di existing alley. It may tuloy ko man na masimintaw. sanaya nga da simento na dahi jayon. Uy, ngumiti lang sungaban na. Ngumada pundo na day jayan, may tuloy. Ikit kitain nyo Abangan mo't na masaraan dagiti tao ngagpaisaw. Nagsao-sao ka no nga rod ni Simang.
Dayjay pa iti kunam, nuwakwakirat. Kaslawan sirrag tingiwat na, marugyan nati agsaaw. Isu nga road, tinangidharumanda abordo. Ay kat kitaan nyo tadin tukot at dama atake dita. Ay, supay. Addan sa kano high blood ni Mr. Abordaw. Narigat dayta, ang mga namatay kat ni Simang pa iti pabasulin da. Ay, sigurado Sakit kasla narigat, makawawat na gijay nga gasawa. Agudong agbit, kagawad Portugal. Kamakamag tihireng no alas 10. Buwan, Chairman. Adalang nasken nga alaek iti opisina ti Municipal Engineering. Wala? San ko nga na maitalag kini kagawad nga kinigam iti Public Works. Buwan nga raw. Sakit naglayngag pabida. Nadalabas it maramidan na. Umanayan nga warwaras na kanag iti kabaranggayan. Tanaw-taw nga nakagawad dayjay. As usual, awan ti kagawad on duty. Sakit maladaw ni sekretary. Tagsakit ka no, tirusok na. Ay, salbag niya ayat, aginaw sa maray. Mangirugyak man nga rin titistoryak. At nadaserbi na nakatambayak dito. Oresan kumatad duty. Nadagsen tingkaso daking ka simang. Amom ka di deta. Label ken panagipang ta. Bunga laang mo dayjay ti luksaw ko, Chairman. Dayta tirigat na minsan. No makapungtut tayo, paiturayan tayo iti dayta apungtut. Kat saan tayo nga amirisen tinta isaw-sawang. Naramid ko, Chairman. Anya nga rod nga iti mabalin ka. Nalabos na mo nga may nagidi nga gasawa. Amom, senior citizen dagidiyay. Kumakit mauawatam ko maydan, san mo at tinutupan kitdi? Tay ko nada nga rod, Chairman. Mapnulat tamot tay sa loob no kanayo naman ay nayunan ti karga na. Kasla desidido dagiti agasawa amang yuli iti korte ti kasoy. Ay, Chairman, naramidon tayo kumamot amin apamuspusan atap no masulbar ditoy. Sa bagay, no san kayo makapagariglaw, dapay lupon. May kadwa na hearing mi daytoy kada kayo, Chairman. Kit no san kayo latangag tunos, winog kapya, ay mapilitan na ka mangindorso kadagiti lupon. Ta isuda ti manghiring mo't kada kayo. Chairman. Kat, no saan kayo latangag ginawatan, kapilitan na maindorso iti piskalya. Anya? Anya nga rod, di kasla kahit yung mapasamak, madam. Sir, kene, nagkidaw mo tan iti sore wino dispensa ni Simang. Apay, kastalatan? Kalpasan a pinadakas na kami kin pinagtaan pa'y, Chairman? Wala nga raw, Chairman. Ulitek, awan kasayatan na maramid no saan nga kikinawatan kay tagkaruba kayo. Kung magsinsin nakit kayo tawan sa baling umarayat adagos no adda parikot yun no saan at ikaruba yo. Isu nga road nga kidkid daw akong iti pamakawan, Chairman. Ay, agsursuri akon. Kasta kadilatan. Anya nga raw, di kahit yung mapasamak, Mrs. Abordaw. Ay, masapol nga ag-public apology. Anya? Mapan, iti radio station, tayo agpakawan kata kami. Ay, anya?
Di ba ka maibabain akaon? Tamaamuanan dagiti kabarangayan kan amin na dumdumgag iti radyaw. Ay, basol mo dayta. Ngam kalpasan dayta, napakawan yon, sir. Ma'am, Wen, Wan, anyat makunam si Mang. Ay, unay laki di mo to. Kasla nagdagsen la una yan ti basol ko, chairman. Sanak mo ka nagtakaw no pimatay. ngam ti pan nakariribok me, gapo iti pangtam apatayan na kamin tupay. Saan kami nakaturturog? Kanti, panang padpadakis mo kada kami kadagiti tao, anagmadi ti ugali me. Gamrod kami, kan anyapay dita. Ay, awan sinasaok akasta kadagiti tao, chismis laeng dayta. Ay, saan na chismis, tada nang ibaga kanyak. Mrs., mayabam ti tao, mang saksi itimbaga ni si Mang. Kuwa, Oh. saan ko nga mo? No adapay dito'y nagbugsutan. Tate amok, ada trabaho na ije kabisera. Kunamitay nga inwarwaras ni si Mang kadagiti tao. Kahit nasawan, aduda, anakang ngam kasla rumrumar mo tamay may sa. Aduda, chairman, saan dalang akayat ti mairamraman. Ay ngam no podno nga da sinaon ni si Mang, ay masapol tayo ti witness. Ay, awan, chairman. Chismis laeng dagita. Ay, naibagak idi kadakwada, ngembunga laeng met tiluksaw ko. Iti sungarong agkidkid dawak iti sore. At dati kayat da mapasamak, ag public apology ka kanaw. Ay, saan ko akayat, chairman? No panunutan, naglagan laeng met ti basol ko. May waragawag kit din iti intiro a probinsya, kanda dumapay a lugar a madanon ti signal da a radio station. No kasta, saan kayo nga ginawatan? Ay, awan. Saan mo akayat? Kun isumot ti kayat da, Mrs. kun Mr. Abordaw. Awan mabalin mi, chairman. No saan kami nga kinawatan? Uray dumanon kami iti korte. Talaga natangken mo't na iti agasawa, chairman. Wan nga raw. Awan mo't nadangran kadakwada. No? Nadagsan mo't akaso ti panang dadael mo iti daya wino reputasyon ti may sa tao. Ken, panang ipangtamking kwa na. Nagkidaw mo't na iti pamakawan ni si Mang. Ngem saan ka nung arod nga humdas? Malakse di ti panagkarina adi nantun ulitan. Masapul pa'y lang ti public apology ket iti pa'y nalatak Arigo Station ti probinsya. Sos, No sana kayat ni si Mang aramiden, anya nga iti pagtungpalan na. no saan da nga kinawatan lata iti maudi apan ang hearing ko kadakwada. Ay ko ti-endorse ko ay ti lupon ta makamudan. Uri na. Anya rin ti maramidan tayo. Uri kasanot ayat tayo amang runos kadakwada. Ti dilawak launay ket agkaaruba da mismo. Unya raw. Asino nga iti mga rayat kadakwada no darigat da. No sana ti karuba da. Iso, timbagak kadakwada. Di uri matmatayin ti may sa kadakwada. Awa na. Baybay anti karuba da. Dahita nga rod tirigat na, no, kaapam ti karubam. Awan talinaay pa ti panunot mo. Saan nga rod ang makapagkapya dagijay Awan mabalin tayo. Inaramid ngayon amin nakabaalan may tap nagkapyada. Ngam natangkan ni si Mang. Saan na mo ta kayat dagiti agasawa. Ipatangkan mo't dagiti agasawa, syempre, ti kayat da. Isa parang kunak, saan da makapagkinaawatan. Anya lakit din ti tao. Adu nga ehemplo ken pangarig tintud min kadakwada. Ngam saan dalat ta adenggen. Sa bagay, no nasaktan damot piman, kan napabot ngan dagijay nga agasawa, nalakaayamot day ta. Sos, uray asino mo't ano, ibagada apatayan da ka. Ngam siyempre, kita mo't ano, kabaalan di tao ti mga rami di timbagana.
Anya ti among ngay numanangdan. Ure pa. Awan mo't nadagsan na rason wano gapuna. Kan chismis la lagi tinakadanon ka ni Mrs. Aburdaw. Awan mo't maayaban na ngagsaksi. Wano mang panagdag asinaw ni si Mang Dagijay. Daytan Adda kan warod lang idaron ken ko na. Isa ako na ni tatang. Ayaban na. Tapno agsaksi. Ngam awan karon di tao. Aya? Isong awan. Kapilitan na may endorse iti lupon. Ay sumot ti rumbang. Alakat barang no mapagkapya dagiti lupon ida. Hoy, agi nga iti mabalin. Awan ko mati makadanon iji ili akasaw. Ta makadadaal iti barangay deta. Awanan Madadailan ti kina-outstanding ni tatang no addan dagiti kaso o makadanon ijili. Wala. Ta may sa pagrukudan na ita. Di ka na peaceful ti barangay mo. Masul barami na kaso di ti barangay kan kang runaan na drug-free barangay ti barangay mo. Ungaron man. Isungarod ano mabalin. Maurnos amin na kaso ang may datag iti barangay. Nang runa no nalagaan lang nga kasaw. Si kamot gayam ti madanon ko dito isangot istor ni Banay si Mang. Wala na supeng. Kat, kumusta gayam di kasuyo kada Mr. Aburdaw? Ay, awan, nana. Sana bali mabalod ako. Ngumti mapanak. Agapolo jay iji stasyon ti radyo. Nagkaarokot nga minan dayta. Kasla nadagsel unay mo tinagbasulam. Isungarod Ay, pakpakawan mo ito natin mapanag. Pakpakawan iji radio station. Sobra mat daytan. Nalintag dala una yun ano kasta. Ay, Kan, may aniyan? babae naklao na yung nana. Ang amiyoli dalakit di iti korte no saan amaornos iti barangay. Sana bali mabalod ako. Oray kaskasanaw. Basbaset ti makamo. Ngam no iti radyo. Ay adu ti makangag. Di pa kasta una. Yapan nakaibabae. Tilak amo kaon. Ay kayat na nasupay. Lakit di Ngam apektado ti barangay tayo no sana masolbar di ta asusik yaw. Na sorry, nanasupay. Tasaan ko akaya ti kondisyon da tapno agkinaawatan kami. Nakasaritak ni Simang kat natangkan ti pangadeng na. Kalpasan na, kastamat dagiti agasawa. Ipatangkan da mo ti kondisyon da. Malaksid nga agsori iti publiko, wano public apology, maikabil ka no pa iti kasuratan, adinan ulitin dagiti inaramid na, apanang bugbugkaw, kaskada panangipangta kadagiti agasawa, kan pamilyada apatayon na ida. No, panunutan, saan mo't siguro basta maaramid ni Simang tikas jay? Wanmat, awan kapasidad na ako nada ang mga ramid iti pangtana. Kanti sinakit ka no, mo't dagiti agasawa. Imbambanduda ka no, iti barangay ada kas ti ugali dagiti nga agasawa, wano pamilya. Ngam ko na ni Doming, awan samat mayaban ni Mrs. Aburdo asaksi. Wano mangibaga apod no dagiti pagpabasol na ken Simang, tadimat aklonon ni Simang as sinasao na dagiti ibagbaga ni Mrs. Aburdo. Ay, awan na saya ta pagtungpalan day ta aririda noon ti mayat ngagpakumbaba kadakwada. May katlo day tuyen apanagsasangoyaw. Nusan kayo nga kinawatan, kapilitan na endorse iti lupon, tay sudan ti makamaw. Saan na dumano ni Tilupod? Nulaki dita kayatad. Pero aramida ni Simang ti kondisyon me, Chairman. Wan chairman, dayta ti pangadeng me. No saan mat? Iti newspaper. Anya? Ala, di nakarkaro man na. Inta si bubukulan na pagilian ti makabasa.
Narigrigat sa amot dayta, sir. Ma'am. Awan mabalin me, Chairman. Nalakalaang aramidan dayta, Chairman. Da kayaw, maaramid yung nga ta, no da kayaw ti agsaad iti biyang ko. Depende Ano siya? Saan ko kayat? O mulagayam, ita paaramid yung kanya. Depende mo't iti nagbasula wenno kaso Kaya't nakadyasawan, saan kayo lahat nga kinawatan? Tawan mayat, ngagpakumbaba ka na kayo. Anyang taramidan tayo ita, Chairman. Nangaramid ako ni ti endorsement iti lupon. Kapilitan. Natangken mo, dagi yang agasawa. Kaslawan kayat dan iti padada tao. Langar na. Alagat bareng ano agtunos da, baban ka da iti lupon. Saan niya pa di kayat da? Malaksit iti panagpublic apology ni Simang. May nayon pa ijay. Ano anda ka no mapasama karakwada? Kat ni Simang ti person of interest. Wen, kasating bagada. Akayat na asawan, iso ti umuna suspect wano to duwanda. Ngam ko nakdipindimot nga ipapatay Oray na atake da, wino natural death ako nada, basol pa lang ni Simang. Dahil tangaron. Kaya nada pa isa sa bali a kondisyon da. Ay wen, agparti ka no pa iti babaw, ngagbalor iti 20,000 pesos ni Simang. Tapos, pangalan kumamot nga ni Simang iti gatang ng tibaboy. So ako na ni Simang, ay, ibaludan na langin. Anya da Rosa? Ay, amo pa yan. Anya to Rosa? Ni, alas 10 na tirabi. Siguro ka, uram ka lang. Anya nga uram. Anya ti mauro uram. Ay, bumangon na, tenak kitain. Dandanin di mapo ti balay da Mr. Abordaw. Juan Chairman, ngam fire outan. No sana sila, ngayon mo na nakakita. Kung nang ibaga, maururam iti balay me. Pinanaksat kami kuman. Ay, Ayawanan yaman na, madam! Sir! dagiti matagkabusor dagita kagawad. Juan Chairman, Yaman kami. ni Simang tinangring kanakwada. Asit ganda man nida. Wanya, kumusta kayon? Ay, chairman! Chairman. Dandani kami, Chairman. Nakrimit kami adi na COVID no saan aga pukin ni Simang. Ay, kasta ka day. Isutin ang salbar kada kami. Aya, Iswa, pakawanan da kami kumasibang. Taure ka siya iti in condition making ka. Adida ka pinakawan. Tinulungan na kami pala. Iso, pakawanan da kami kumasibang. Solve Chairman, nasulbaran ti parikot kanakwada. Solve. Urang lagayan ti mamagkapya kanakwada. Ay, anyan ti biyag ayang agpayasa. Dream again. Doming, mabali namin. Kunakla no awang kayo, Chairman. si kamit gayam inday badiday. Sobra ka. Ala, hinday lang tinagan ko. Awan cellphone na abadiday. Ada ka din ni Nana Sofeng? Iso ti kagaram. Ay, Sofeng, ada bisitam. Ala, ang mga nobisi, Chairman. Agrobrobuat. Sofeng, umay ka na. At daninday badiday. Wen, aguray tagbadbado Yan din. Nangag mo, mate. Alangan aruman nawan bado na.
Isu nga urayang biit ata agbado pa iwen. Ang nga maguri ka. Anya tigagaram aya. Kwa ngamin, Chairman. Na. Akwa, anya akwa. Nilakay ko ngamin. Di na kaya't nga agpabakuna ak. Di na saya sumber ka inday. Wan man langan. Mabayag samat nga agbado ni Nay Suping. Mala, tugaw ka. Urahim latan na. Ta sige man, tainak man agdigos mait. O sige, manggarod. Oh. Amang ano ada na pudot ada nung iti termosyo. Apay, nalamisan tarusok mo. Medyo makakapiyak sa. Mabayag sapay mo't ni Nana Suping. Di la mabalin, pagkapyandak biit, Chairman. Kanya. Dukasta, saan akayat nila kay mo agpabakuna ka? Agbukal ka no. Anya, apay nga agbekal? Tano agpabakuna ak. Saan ko kano adangdanggan? Kun saan ko kano ay ayaton? Anya? Iso nga agbakal kano langan no saan ko nga ikaskaso ti bagbagana. Ang rumba nga agpabakuna tayo amin. Mo't Nana Suping, kun mabutong ang maibalod. Anya, maibalod? Ani? Ibagbaga ni Presidente Duterte, maibalod ti mading agpabakuna. Saan aya? Ay, rabrabak nan salaan kanumo day jay. Mamatpati kayo mat. Ang mayat numamati nila kay mo dita. Tabarang saan nakanalapdan ngagpabakuna. Nga rod. Umanay la apaan minumalagip na dayta. Sakit, ada nag-message kan kwa na may papan itidakas mapasamak kadagiti agpabakuna. Anyaman daytan. Matay ka no, dagiti nabakunaan, kalpasan ti 2 wenno 3 atawon manipod ita. Ay, naamin lapat patyem ko nakmanan. Dayta nga rod Nana Suping. Iso masurunak kinilakay ko. Santo lang at agnakam isumot tente makubed. Awang pamatik dita kubit aday ta. Panatenglaan nagtinag anumonya wenno angkit day ta. Lakay. Umag. Adda ngamin dagiti tao amang itungtung ko iti marikrek na ada. Sadan tulag balaw no igurigor dan. Isun tulat pa nagpadoktor da. Kat matay dantag. Umag. Ibagadan tumutan ako midday ta. Di, awan kumat na tayo babak nangan. Dagita nga rod babak na ang tiad adda mabiktima. Tad adda dagiti pagkwartaan tikit kitaan da. Maliwayan da ti salun at da. Ay, saanan ngagsusurot ti bagbagam. Nay. Kanayon naklata kontraan Saanan? Angam para makita no di kan tumatla sumurot iti kayat ko. Tano siya, saan ko pa'y akayat ti matay? Iso mapanak to agpabakuna nga uray anyat ibagbagam. Natangkan ti ulom Ay, adakan ka no umanay day ta panghisinaam kanyak. Basta kayat ko pa iti agbyag, iso nga agpabakuna ak, tapno ada panglaban ko, iti virus. Ni matidos dahil ta nag-standby ti sangot istor ni inasak ka. Kasaritak man. Madit ka aramidin na. Isa rumbeng ang mabagaan. Idos. Si kamot gayam dumay. No.
Birbirngasan naklatan. Madin sa ti pangrem mo iti panang birngas ko king ka. May kaawak lang. Ang husto, diawag mo kanyak. Wamay. Kasladay bagam kanyak ah. Kasto nga men. Sagsagay sa kanumay, nakasarsarita na iti kabaranggayan. Wine. Agkamkampanya akon. Anya, ang mabayag pa yung mati eleksyon. Saan amay papanit eleksyon para barangay chairman, kas kada kagawa ti bagbagak. Anya nga raw. Maipapan iti biddot, iti bakuna. Ay saus, madiday ita bakuna. Mawata ko. Gaputa saan mo akayat tiyag pabakuna. Agawis ka iti kakadwam, tapno ano kayo amang supring iti dayta. Kasta ka day. Wine. Tapno, adan tumot kadwak asaan amatayin ton 2024 ah. Anya, Kuna di mensahe kanyak, amatay amin dagiti agpabakuna. Masapsapa, ti papatay na, ngem dagiti saan amabakunaan. mali ti kastang aramida midos. Kumporme, ti kayat nga aramidan ah, dumay. Aramidan mo ti kayat mo. Di nakpakibyangan. Ha! Di takaman lang. Bastos talaga. Babawi ka na kisarasaritan. Apay dong. Mabalin sama ta silwan ta subsub mon. Babawi ka na kisarasarita iti na nga idusan. Apay, inan ano na ka? Binirbir nga sa nak ah. Sa anak pinanawa nakaslawanan nyaman na giti bagbagana. Baybay am ngaminan. Isarsarak mulat pagsaksakitan tinakam mo. Wani nga ron. Ngay sa anak nga gilon-lunod ah. Agam, adan to pagnakman na di atao. Anya dyan na damag ko? Agpaspasyar ni Ido sa mga ublag kadagiti tao tapno sandang agpabakuna? Wen kanaw. Binastos na sa kanupay ni Dumeng. Anya? Nini, madidaytan ah. Isu nga rod nga dantimawd asan anasayata bumarangay. Isu day jayon, tay mako na nga angol. Pasurot ti kubed. Naglukon. Paiman? Oo, anya mo ti ramidam. Abangan no pag high blood am lati ramidam alakay. Bayamaw. Sana mabali na panuinuyan dagiti kasta kita ti tao. No di na kaya tagpabakuna, saan nga gawis iti kadwana? Saan nga giguyod iti kadwana nga agbanag iti madi? Kumaa, ang saan na nga rod ang mapanunot ti kasta? Kasaritak, ang mga nuadamot problema na ya tao. Inbagtawan maimasayag ita. Agpa-general cleaning kami kan manang. Una, no awan may masaya kita, kaya nasawan, medyo nalapdan ti kadarag iti matay. Matay iti kubid, kunam. Saan ba't na COVID lagi ti maimas masaya iti puneraryayaw? Kubid lata, dong. Iso nga rod adapulat malamlamahayan no kwan. Kasta aya, Wan mat. Hindi kay mo't ngamin umayon kinitatang ijay. umay kami tulap ta. Ato ngamin tira aramidan may iti barangay hall. Sakit isam samirak mo tagsursurat iti istorya. Ay, gayam. Kumusta mo tanday dyan nga idos? Amok pa yan. Awan mo't damag kung iti dayjay. Manipod iti binastos na. Diyak mo't nakitkitan. Ang mga lupimanaw. Napanan na kumamot nga eh. Anya ti amu tayo, no damat kabagyan na pinasyar na iti sa bali a lugar. Sa bagay. Mayat mo't ano kasta? Kat saan lakuman nga agsubsuble? Ay, naging baga no kasta. Tama nga no, gisang putlay ti virus. Ala! Anyamot day tang imbagamon. Posible ti magakrusa. Ado pala na iti lugar nga yan na iti agpos positibo iti COVID. At ang mga no makasagap iti virus, iti kapapasyar na.
Salbag. Awa mo, tiagla ko iti face mask ang makita ko. Ay no. No, apay nalipatak mo't kamay. Sa bagay, awan mo ito na ipadamag na tay. Sa maysa, husto mo dya imbagbaga. Iso nga ado tinatay ta binaybayaan da, tinarikrik na da sakin. Idos! Sika! Nanay. Farima? Wine, siyak! Ay! Kunaklanod dinak mailasin. Apo, nakintas kan. Ala! Day tabay mo ti ibagam. Sigud mo ta napintasa ka. Punto tayo ta. Ti amo ka tada kay Jia Brown. Kasangsangput ko dito yung Pilipinas, idi na panalawas. Nagyanak pa ilaang iti Manila, iti Makalawas. Sakbay ang nagawid ak dito ayan tayo. Kasta aya. Sayang. Awisan ka ko mga merienda. Ngam, amanga nagdardaras ka. Awan mo't papanakon? Aya. Ayun gayam. Tita. Ada pag meriendahan tita. Umay ka. Talagang ay libre na. Wow, umay ka ide. Ag merienda ta dita. Bayat ti pa nagpinadamag ta. Saanan analapdan ni Idos ti asawa na nakapabakunan. Nasayat mag. Napaykat kami na lapdan na Kayat na nga rod nga ipakita nga anyaman na kayat na kat iso ti masurot. Sa maysa, agkarapanaw magkano. No sa dino kat ti papapanan na Pasaray awan pa'y face mask na. Nakita kiti kalman. Talaga mo ta pilusopuan niya. No niya ti maibalbalakad asaan nga ramidan, isumutir aramidan na. Kaslapay ad-addain na. Tayo ko na kaon. Makasarak tumot lang iti pakadidigraan na. Agnakam tumot nga tan. Adda manen umawag iti cellphone ti asawa. Kanayon ti awag niya. Sino nga taaya ti umawag? Hello? Rumuaran. Adda ilimlimod na ang masansanan ang mapaliw ko. Pumanaw no umadayo kanyak no da kasarsarita na iti cellphone na. Makaamu iti biyag na. No sa balindar aramidan na. Amok, apapasan na kon. Gapo iti jak panang tungtong pal kadagiti pagayatan na. Bakit? Ano pa na? Agpatpatulong ti may sa agayam ka. Awan ko no ti kadwa nang agyakar kadagiti gargarat na iti pagkakaran na pagdagusan. Inaktulungan ba ka? Kasta. Mapankalata Tulungam, takaasimot. Wan nga raw. Kakaasimot no awan kadwa na. Ay wan gayam ba ka? Amang ano, marabyanak to asumangpat Di uray umyan kanto ni Jay. Mabali na kasta ba ka? Ay, sige mapanakaw. Napan. Sastalatan. Ngam asino nga taagayam na ti ibagbaga na. Lalaki? Wenno babae? Ay, anya nga tanong surutag. Surutam? Ay sus bayamon. Pagbambanugam laag. Aday maganap mo na pagsakitan tumula tinakam mo ti maamuam apapanan na. Luklukon naksan ti asawak, nana. No kastaman, anya nga road. Bye-bye amon inday.
Kapula iti bakuna. Agsina kami ni ti asawak. Nana, makisina akon kan ko anak. Anya, Agawid ako ni Jailim eh. Jak urayan na nasumangpat. Sa bagay, amukmat kat nga da kasirnarak na. Kaya't kula ko maariputan ida. kasta, Ngam gusto ti ko na yun na. Pagsakitan laang tinakam ko. Nung mapanak nakaktiatap ko. Isa, bye-bye ako. Makisina ako. Nakitag mo ti asawa ni Idos. Nagdakkel ye bag na. Papanan na kanaw. agawid ka no ni di lugar da. Sinambot na tanda ka no pakiluganan na akasinsin na. Panawan na ye pasaway nga asawa na. Wan, sa balik ka nun tinasumok na, iso ang makisinan. Anyan dagijay nga gasawa. Gapulang iti bakuna agsinadan. Ang mga no saan laga po iti dayta, ti problema da. Naggrabaw mo't no panunutan dayta abakuna ang makagapo. Ang mga nupudno mo't nga dan babae ni Idos. Ala, no anyaman ti makagapo adakadakwadan. Narigata pakibiyangan nida. Nang runa ni Ido sa pilosopo. Pakaisar-sarakam lang da diya tao, no tumngarem ko nakmanan. Iso akasaya atan no saan yun nga ikaskasaw. Ni mo duming daytoy. Hello, Dumeng. Tatang, nakasara ka ni Ido sa iti pagnakman na. No, may kanpay ti gundaway nga agnakama. Anya? Apay, anyat nasarakan na. Wino na pasamak na. Positive ka rin ti COVID ti kasinsinnarak na ababae di ili. Naakaran ka no. Kanda dyan, naka-isolate na ka nung agpadpada. Anya? Nagkuna. Di asawa na. Pumanaw ko man di asawa na. Ngam inawagan ni Idos kat agpatulong ka no. Hanggang saan na kaya tatulungan. Iso day tan, taibagbaga tayaw. Nakasara kain. Ala, pag nakman na no, malasat na pa iti COVID. Malala ti tao na tangkan ti ulo na. Ay. Anyan. Estong kalagtag sagay na pak. COVID. Domi, mabali namin. Mayat man natin istorya para umbing. Pangarig may papanditi tukak. No apay nga agariwawa na giti tukak. No umayan ti panawan ti matutudo. No daduma. Saan nga mo? No niya ti ipasimudag ti agsasalupang nga unidan. No panagtutudon. Nang rona no damo atudo iti mayo. No, agsasangit nga tanag iti tukak. Wano, agraragsak da, nga po iti kinaariwawa da. Sikun dito istorya, agsasangit da ka na. Ay, ano nga tanong mga suratak matitikas iti daytoy. Ay, yelad ko man ti mga bala-bala iti suratak ng istorya. Uray, tabukod ko ti amin na gundaway ita. Nasapa ni Rosa ang nagpapunirarya. Adaman ng bangkay. Kasi adaman ng malamayan ita. Pangarig. Adukad, ti pangarig a pagadawan iti adal karang iti makaliplipat. Unong bayaw awan.
Ano na iti mabalin na pagyarikan. Kas kumadasong ko kan pag-o. Daso kan pusa. Sigur nga kabusor daso kan pusa. Taag karaangat na. Gamit ha. Saan eh? Agkayam na kita. Ang batay matkit di dayta. Kada iti akin tarakain. Ay, kasayatan sano iridap ko pa. Pag pampanunutak, iti kasayatan aplat. Ay, Naragsak nga sa sangbay dito'y pagarian nga Encantadia, Ama Agustino, kan Ina Sofia. Kastamat kada kayo, kabsat Domingo, kan kabsat Rosita. No kasano ti kinaragsak yo, amang pasangbay kada kami. No pa'y saan mi anagay ayatan ti kadami ditoy. Ngaputan na yaw-awan kami. Naragragsak kami pa, nga uray saan mi nga amo, no anyat gasat mi dito eh. No agbyag kami tinapaot, wano matay kami matamasapsapa akas iti ibagbaga dagiti sa anda kayat ti agpabakuna at taga ijay lubong mi adaga. Makakatawa. Apay, napinta sa dayag. Gaputan na ornos, ti panagsasagan na, dagiting bagayo. Ang nawan gayam, siyak ni Mariposa. Ay kitagyamang kami. Tauray sa anda kang amam mo, kat am muna kami gayam. Ada ka kanayon iti aglawlaw ti pagtangan niyo. Saan da kamot na nakita? Uray namin sa lakuma. Gapo, ta sa anak agagangay at tao. Tao akang makitkita yo. Ngam, sa anak kakas kada kayo. Gapot dapat nakabalin mo? Ada magic mo? Kat ada kami dito'y pagarian nyo, ta sinalamang ka na kami. Ala, dumanon kayo. Silulukat ti palasyo kada kayo nga upat. Sige, saron wenda. Surutin tayo kanuin tayon. Hintayan. Intayon. Intayon. Nay, payapas pasurutan dak. Di kay sumanao. Nagulimag tayo. Ulimak. Ulimak. Nagsaya ti pan na kayaw awan tayo, Rosa. Nakadanon tayo dito nakaskas daaw a lugar. Aging kaita kasla sa anak pa'y lama mati dom. Mamati kan. Anda tayo dito. Nagpintas ti mabuya ti aglawlaw. Pasi ka berde kan nagduduma amaris ti sabsabong ti makita. Wen nga raw. Anya nga iti pangabakan dagiti plantitos kas kata plantitas si di nagbugsutan. Pulos Kan Anyang iti lusutan ti COVID na sumrek dito. Amang tad iti sakit ka iti agindag. pulos Pasiga pa kabang aran ti adda dito. Awan pa'y kat nga ti aga apa. Ayan tinagsaudom. Kadno ko nan engkantada mariposa nga upat tayo lang agagangay at tao dito Kan datala ang taday ti dahi ti ahardin ti pagarian. Wala. Tadamot iti bangir ahar din natatangkan na. Sumkarak matandom. Ni, anda aso dita. Imposible mo tan no ibagam nga iso tinagsao. Ang mga nadamot na nakastra ka sa bali at tao, asaan na nasiputan ti gwardya? Ay, ang mga no damot ang alaya dito
Agsublitan iti basit abalay kawayan at agusta. Maputangak dito yan, Dom. Nalipatak gayam ngayon baga. Nga adda bantay, wenno gwardyayo iti hardin ken balay kawayan a pagtapusan nyo. No kasta, adagayam gwardyami? Adda, iso tinagsao. Ha? Awan na kita mi, madaydayaw a mariposa. Adda kadwayo jay nga agang angas. Jay aso. Ah? Ay, iso tinagsao? Wen, sana basta makisarita day jay, no saan nyo akasarita. Sige, panawan ka, Rosita. Oh. Hala, inuwas-iwas na lang tigam ng estik. Ay, jayan. Nagpalin at takal ako libangpang. Inak ibagakin ni Dumeng. Anya pailat sa pulunta. Nagmayat dito nakayaw awanan tayo alubong. Dahita nga road, nayaw awan tayo. Saan tayo nga tan ama pasubli, ije nagbugsutan? Wano, saan tayo nga ta papanawan ditoy? Saan tayo anagay ayatan, ti panakadanon tayo ditoy. No diket inalad na tayo ning kantada mariposa. Abay kadain, napapanawon na tayo. Ay, sa bagay Agyan tayo lakit din ditoy. Kaya't kun bay amon ti kina-outstanding chairman ko ginagbugsutan. Sublatan na ni kagawad padtok ti takim ko barangay chairman. Itulok mo latan. Iwan. Awan pangisukata ko ni tikada tayo dito Total kadwa tamad daro sa kenduming. Un matkit di Agyan tayo dito Basta sanda tayo apapanawin. Nini. Mabisinsa mo dita pusa na danon ta dito Un nga ta. O sige man, tindak ikan itikanin na. Sige. Mayat. Ada pa'y pusa mi dito Ada bantay mi. So, pagan anok pala ti agkirma-kirma ni ginagbugsutan ngay. No, dayto yung tikanam. Linabayak iti digot tinula ang manok daytan. Meow. Kaya kikikeng. Ayan tinaksao. Meow. Ang mat sa bali tao ditoy. Ngam adda pusa. Uy, ada pusa nga. Ako reka. Sika tinaksao pusa. Pusi tinagan ko. Pusikat. Meow. Nakaskas daaw. Agsao ka si kaapusa. Awan tinakaskas daan iti lubong dagiti inkantada. Meow. Ayun, anya. Ay. Adda kami, nanang. Ay, Rosa. May ka. Ada ka doon nga asaw. Wananang, gwardyami ken Dumeng. Agawin nanti ka ng to'y pusak. Alagay. Hoy, di mo agawan ti ka ng day tapusa. Anya kansa? Hindi ka, itultulok matlatan to'y pusa. Ay, di mo ipalubos nga agawin na dayta ka ng karamuta mo. Ala, di yung magpakaramot to'y aso mi ha? Ay, oy! Tinan mo mataminan! Mabisin ang aron! Aksao mo to'y aso yaw? Wananang, ay na, pasensyaan nyo na. Mabisin ka no. Ay, Alright, intid kumatakan yan. Ala, nagsingpetan day tapusa yun, nanang.
Ay, saan may apo sa kantatang mo dayta? Bali impatara kan dalaang kan gwardyami ka nung araw. Kat si kamat nga aso. Aso ka lang nga agpaisong. Inibus mo day takanan kuman ni Posa. Nagduduma kita ti ayop ti makita manipod ditoy. Nagpintasa na buya. Kasla na iranta mata mabuya dagita no dagtakder dito eh. Ngun nga ta. Oh, nagmayat ti panagdadanggay da nga agar Arab. Adda agkagantil. Adda mo ti agdidinag kat ti sungura. Ala! Nakaayayat! Amin sa akita tinabiyag kat adda ditan. Kita amdi yun. Nakasingsingpot na nagkulob. Di mat agsikbab ka na kita nagadulita mabalin na apagbiyak. Ala! Nakaayayat dom! Rusa, Dumeng, ada kayo matgayam dita. Kanyat tantanawan nyo aya. Tumay kayo Agbuya tayo kada kita nagduduma anabiyag dita naglawa apatan. Adda imay ije hardin ada gusme. May sa amusang. Nagtungtungtungdan sa itay gwardya may apusa. Itimbaga na nga umay kami dito eh. Na. Nagadunda kita na biyag. Kitain nyo Pasig nga ayaw. Atap kan dagitay mataraken. At dadaditan. Nada, Aso, pusal yun. buaya, ulag, baklat. Asa, musang, mutit, bakas, pag-ung, na. Nagaduda. Nagadudan. Ay na, awan mo ti aga-angat. Laging maya taboyan. Lukas ta kumamot dagiti tawan niya. Uray anya apuli. Uray sa dino alugar ti paggapuan na kat agtitipon amin na tao di ti lubong. Awan ko mati agapa. Nangruna dagiti agiin nagaw iti dagawan no teritoryo. Nagmayat kat kuman. Nga pulo sa din tumapasamak ti kasta. Ada mapanunot ko. Anyamat day ta, Dom. Ang mga nutimay sa amakagapo iti kada ti virus a COVID. Kat ungawan na dagiti tao di ti lubong ta masukataldan. Nay, Kas itinapasamak iti panawon ni Jesucristo apan nakaoram ti Sodoma. At tiga po na kat dakas una yan na iti agindag. Ne. Kasla mapanakasta Nga, ay. Saan na tila malaglagip yuman? un nga rod, nagsaya at ti kasasad tayo dito yung lagi po niyo pa'y lakit di dayta COVID. Oh, Ang mga nupod no amatay amin lagi tinagpabakuna. na, No kas jay ti mapasamak, di pa kat maibos amin a tao di ti lubungay. Ijay lubong ti tao. Kunam tada tayo iti sabali alubong. Ay, bunsa. ay, Anyan nagpaisaw. Ngala, gusto day ka na sa Agbuya tayo kitni. Mabalin niyo mo ti mapan iti ayan dagijay na buyayo. No kayat yo. Talaga? Saan na kami nga taadangran na kita narurungson nga ayaw? Saan? Nakapada yung matanabiyag. Saan da kayo nga anuan? Nakabutbutang sa? Nagidilyon, tigre, kas kada ulag, kan dadumapay anarurungsot nga ayaw. Ang mga no imbes sa nalasatan mi ti COVID, imay kami dito, no matay lang. Saan? Padasen nyo. Sa bagay, nakaayayat at talaga abuyan na gajay. Mabalin nyo ti mapanichay. At daagdan nga agpababa. In kayo agsakay kadagijay mabalin asakayan. Kas kadagijay kabalyo, baka, kenwang. Ibagak kada katugangak na mapan kami ijay. Kitaan nyo, taamangan no addamang subsubok kada kayo. Kat saan nyo amaliklikan. Mong subsubok.
Ado ti panubo kapag lasatan nyo ditoy. Sakbay a mapagtalinaed kayon a permanente. Kas tagayam. Ala, kayon, makidanggay kayo kadagijay nga ayop. Tapno makita mat, no kasanumat ti panakilangin nyo kadagiti nabiyag, asaan a makaamam mo kada kayo. Kaamo da kayon ton. Anya, mapantayo agsib ba kadagiti tigre, leon, kas kadabaya? Saan datang? Aggagayem amin dagiti anabiyag. Kaya't nasawin, gayem da tayo mo. Makigasang-gasat tayo? Tapno makipagyan tayo umutan, itaayan dagiti nga ayap? Kas lakas tana. Mayat siya. Padasin tayo Oy, kung nangarod na yung kantada mariposa, asaan da tayo nga an-anwoy. Sige, no siya padasek. No daksang gasat at gapot alununin nakibaya, kete gasat ko nga tan. No alununin na kayo tibuaya, o di at last, kaya't da kayon, ngam ti dakas. Get, no, yula na kayo. Tila mapampanunot mo, Domeng. Saan naman? Padasan tayo Lumabalin di ayos laang. May mayat paikit din Tawan ton ti kabuting tayo. Tagagayem tayo to amin ang dagiti narorongsot anabiyag pagbutbut nga. Intangar dagasan datatang kananang Dom. Ay na, excited akon. Sigurado kaya. Wen, sanda tayo kanungan anwen dagiti agin inanan anarungsod nga ayop. Sige, sa bagay, kaya't ko launay makita da kijay. Kaya't ko makita ida iti asideg. Mabalin tayo kano apagsakayan dagiti mabalin asakayan. Talaga? Wen, iso nga agrubatan. Makisinabat ta kadaro sa kendumeng, ije nagsapalan ti dalan. Agkukuyog tayo mutlaeng. Ala, nagamo da. Dahil yun, mingmingan na tala ang Dom. Ang saan tayo nakasigurado? Umanayuta dito'y Rosa. Ay, Wendom, umasidag ta kada tatang kananang. Tano bilang sidaan da tayo dagitalyon kas kada tigray. May sati ayan tayo. Mayat ditoy! Oray makitipon tayon kadagitoy nga ayop. Ay na, apo, kapada tayo mutlaydan. Kaya siya asawan, dito'y tayo. Makiragop tayo ngagbiag karagiti nga ayaw. Una, iwas kubid! Makikadwa kaming karagiti ayaw. Okay. Ay. Nagtaga-inap na kaya.